Baba, good afternoon. Afternoon, ma. Baba, can you introduce yourself, please? My name is Oke Adejare Adisa Jagun Olorisa Obatala Oyo Alaafin. Baba, I would like to make you today 2 questions about Opa Yemo and Opa Osoro. Okay. So, about Yemo, Okay. I would like you to explain me about Yemo. If it's Orisha, who is Yemo? Yemo is among of our Orisha, but she is the wife to Obatala because there is one reading talking about Yemo, that the Yemo is wife of Obatala when he's washing clothes inside the river. So the Iyame didn't like the way she's washing inside the river for the dirty of the cloth to enter into the river. That's why they fight her. That's why she become tiny. So this is Yebo. Yes, that's Eu perguntei ao Babá, que ele é de Obatalá, de algum Obatalá, sobre Opa Yemo and Opa Osoro. Ele disse que Opa Yemo, o qual eu mostrei anteriormente, é Orixá e é a esposa de Obatalá. E ele começou a contar uma história em que Yemo estava a lavar roupa e as Yamis chegaram e não, the Yami didn't like the way she was washing the clothes. Pronto, elas não gostaram da forma como a Yemo estava a lavar a roupa e falaram mal para ela, por isso é que ela é tão magrinha. the dirty to enter into the river. The dirty of the cloth to enter into the river. Because the way she is washing in the boundary of the river, so the dirty of the cloth enter into the river where they fetch water to drink. So that is why they are fighting her. Yes. Pronto, ele está a contar que o facto das Yamis brigarem com ela era porque ela estava a lavar a roupa e a sujidade da roupa entrou dentro do rio, na água em que era para ser bebida. Baba, can you tell us more about Yemo? You know, Yemo is the wife of Obatal that we can use anytime we initiate somebody to become Obatala priest. We're supposed to give food as we give food to Obatala. We should give food for her. So, but we always give her egg. Egg, she eats egg. She like egg too much, but we cannot cook this egg with oil. We should cook with Different way. different way. So she eats egg. She Every eats egg. time you give food to Food to Obatala, Obatala when we you have to worship. give Yes. food for her. Yes, or when we do festival too, so give this Food kind for of her. food for her. So I saw during Obatala festival that she came out. Yes, for everybody to aware that we are going to see the wife, they will know that this is the Obatala priest, because there's nobody to carry it out except Obatala priest. Priest. Yeah. Pronto, ele disse que a Yemo é esposa de Obatalá. Sempre que Obatalá come, Yemo também come. Yemo gosta muito de ovo. O ovo é preparado de uma forma especial. Sempre que existem iniciações que se dá a comer ao Obatalá, dá-se também comer a Yemo. E durante o festival, a Yemo também sai. E só os sacerdotes de Obatalá é que têm Yemo e transportam Yemo. Baba, Yemo must be always by standing, or can you lay down Yemo? It's supposed to be standing like that. Always standing like that. Yes. So the only function of Yemo is to be together with Obatala. Obatala,
Is a sign that Obatala priest is there. Yes. Pronto, eu And if we give food for Obatala and somebody didn't pregnant, we have to tell her that the way you born for, you allow this woman or this lady to have pregnant for his husband, because he used to give for your husband. Since then, we didn't see her pregnant. And we use this water for bathing for her till now. So this is the last step for us. to ask. Yes, as the mother. Pronto. Yemo é vista como a mãe, não é? Ele disse que Yemo, pronto, tem que estar sempre em pé, não pode estar deitada. Se alguma mulher não consegue engravidar, ela é o último passo a que os sacerdotes de Obatala recorrem a pedir para que uma mulher possa engravidar, pois se ela deu filhos ao Obatala, então é para realmente ela também ajudar as mulheres na terra a terem filhos. Baba, about your Opa Osoro, I know you don't have it here, but your Opa Osoro, I know, is not as long as Yemo, correct? Yes. I know it's very similar, but maybe it's half of the size. Am I correct? Yes, yes. So, can you talk about Opa Osoro? What is the function of Opa Osoro? Opa Osoro is an element using for Obatala during his regime. That if it's going to war at anywhere, if we sow it to anybody, the person will conquer for Obatala. So, is to Even if- fight. Yes. Is to fight. Yes. Even if it's town, the town will be empty. For Obatala, sow the Opa Osoro. Opa Osoro to any town, the town will be finished later on for few time. Pronto, eu perguntei o que era o Opa Osoro. Ele disse que o Opa Osoro é um instrumento utilizado pelo Batalá, que é idêntico à Yemo, mas é mais ou menos a metade da altura da Yemo e que é utilizado para brigar. Que se o Batalá, o sacerdote do Batalá, utilizar o Opa Osoro para brigar alguém em alguma cidade, a cidade fica vazia. Realmente é só em último recurso é que o Opa Osoro é utilizado. Baba, Opa Osoro, does you give food to Opa Osoro too, or is only Yemo that eats? We use as element. We use to give food. Any As food well. that yes, because that's the reason why they say the one idioms in Yoruba said, don't let Obatala put Opa Osoro to your bottom. Not to be poo. Pronto, ele fala que também dão comer ao Opa Osoro, mas existe um idioma, uma expressão na terra iorubá que diz: não deixe o povo de Obatalá meter o Opa Osoro, apontar com o Opa Osoro para o teu traseiro, pois se isso acontecer, tu vais ter muitos problemas por causa do Opa Osoro. O Opa Osoro é mesmo só para brigar, é um instrumento de proteção. So, Baba, in conclusion, Yemo is the wife of Obatala. Yes. Opa Osoro is just an instrument for war, to go Yes, and fight. yes. Pronto, eu estou-lhe a perguntar que, concluindo, Yemo é a esposa de Obatala e o Opa Osoro é um instrumento para brigar. Baba, Yemo is always in white cloth. Am I correct? Yes, yes. What about Opa Osoro? It's the same. The same. Pronto, tanto Yemo como o Opa Osoro, os dois estão sempre cobertos com um pano branco. Baba, thank you very much. I agree to Thank you.